Thank you, Jesus. Tayo ba na kapagap? Kalanganin kami sa matkot, kung nabalap. Sabil partisan kamu yan sa okseto, kapag nga kamu bagi. Tuwanan sa umabayin kamu bil mo itang kit, dyan bil kak, pura yung ayaw na namoy mahasan. Sa wawagi mesuta at koyo ko kak, medal ngay. Di makarata sa partisan kamu yung pagkinganan mo sarawan katin. Pasaneti, kalileway, songkoros, makoneng, and sansal. Wen kakuyamen, kachinay nong palingen, o sa usigit na nat mamauran sa ulang, sang ranwat to bilpangan populacho. Kabayata may masa nong kit koros, ay met may partiyo pa kin maramoy at kaunsan ka mga Jesus Christ. Amen. Amen. Mamiyo nung malpuk sa raw, yung malyang iya bakalangan. Kung amawon siya, naralaw di siya klamaw, imendadong iredugdug ew lel wano. The Gospel of John, verses 15, 1, chapter 15, verse 1 to 6. Irawat, irayo me, mayne elesa to kapong child kalap watwatak o bil child bil kinkarkorong ansa uto sang kawait kan magdahil kan alila na ranen sa rawikan. Ang ranwat ikamedala me bil koneng meler child bil pureng watak pa na irawat so kalang damagot katin mentailen wawag isang irawat. Niyay wiya ay batak o bilkalang tame context in irawat. Tame diyar me irawat esansal niyanso me mo narail damurin narail iyo pananan barapawa Morenan Judas Iscariot mosel sang rail kulang pangala Jesus Christ Jesus Morenan Judas asula sang rail Jesus ko siya irawat ang rail nanay bil watak wiya lesson na bil sansal yang yeme irawat hutan at toka saulang. Koros me wawakir o wiyakir Christ aray kauno saan kamao. Raranwat medalimen ko siyang kumay saulang. Mabisay kamaorla mayang minan dyan bas sarawi ranwat mahal kaporapor. Pag Jesus masanim me ranwat ranan kamao. Dahil ban ari medal me masan buka tong sa ulang up. Ipilmen trail ko ros me. Mi wasak sidan ko rong amaw ta me ban sansal. Uy ka medal me inin kasambalong ko trail and can wawaki masan en court pen uya min sa wasong trail. Nan a trail mauren sa ulang. At kumalyang iya watak nan kung amawon John ralaw di siya klamaw redugdug eulel wano me masani ngay matukan wine melel. Jesus makusuko sa imet. O semayo somat men. Rakaros mo wasasangye apsotowa semayo kin katkisang. Akin koko rakan rakaros magin kaporeta wa renbil wa totola. Kumail magalgal kita masan kan mekin batakin yung kumail ya. Kumail patitiyang ya, o bilban patong kumail. Makumail sota patong ya, kumail sota kakwa. Dua teran juga pot bil sota kakwa, ma sota patong nikala ben juga. Ngay metuken waino, o rakan kumail. Memen me patong ya, o ngay ongi, panutan wa toto. Kumail sota kakwa, wiya megot, may sota ban ye yang kumail. Memen me sota patong ya, pan lagtakla
o mangala tuwa ran tru kaya pot songan rabugat pan kok pane o laktak lang nan kisenye wasa me raban isis laye o laban ay batak men sangwat ni baton why baton the importance of abiding in Jesus the kasambal pen pateng Jesus kasambal pen pateng ni kalaban tru kayo Jesus masanin anre reduktukeo me me uya chuken wine me chukeo kutay saulangan me uya rakan kasambal ben euyang te kasambal ben pateng patitiyang chuke botet Jesus Christ magday bang wata kitilali sa kono akasaleta tuwan kasambal pen atayil ban patitiyang ta pateng Jesus. Iresulu may men kisang nan iren kawait pugat tamele men tatong ki may kusiyan ng kapan sa ngayolel wano. Kayo asansal nan redukto kayo may masa ni semayo so much men. Main child kin wata ka mo ne kayan sok child kin ponse se irawat. Jesus ye chukeo. Kasambal yan so much magdaiban iban karasaraski matwal royal. Magmailban kilang matwal kan me so much kan porsa kiyang tama kan uyawi. Kardano te ya chuke kan kin wa toto wasa me matual magalagal ta matual kan so much kan kinisanogi chuka kan paita kapaya kan kin paita amay ban pato kati tatel ban ko lang wasagis metene miya matual yo mo ab sorta magin kamagala de sorta magin apali taiban diarata me sorta wan chuka sorta kapwa ban miya, kapwa ban malawlaw. Og dahil ban bilkak tiarata me ban main ban tubutup. So to utan apol ma makoyang matuwalo. Ari kasambalang dahil matamatawa mao me. Yes, Jesus we are try son kamao rap. Court magan kataman kiyang dahil, court magan kamakalik dahil, court magan we ata. Tama ko na ngan miya re dahil dadana dahil mauna ni uura. Uksara masa na yung kutay, loy kamedale magkutay ko res mangi me. Uksara kawit kin kutay me. Court chairman. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Court chairman. Ap mi mom silu. Ni ba doon wind up? 3 person in 1. Jesus men kasalayang kutay me. Esoto toror sang court. Coach Sam. At atong koros, Coach Sam, mangi tamang uyawi. Eso te pin wiwiya. Niyan sa me Jesus mi samba, ako sa iya me, ikotong kapayata, kuburan coach, kaya din, ay, tatok. Kuburan coach, may kotong kapayata. Eo pa na miya. Anso koros me kutay baan ko siya. Jesus pil ko siya nan, John ralauti sig payo, rajugjugayo ko di mak. Mail kamelele coach, malian kamelelaya. I-open in Jesus so Sam, that coach now, coach Sam, ininin kasambalong child, and we'll welcome in the so chorus. Arama silmen minute, kinta talk pa na. Coach Sam, coach na, o coach ngan sarawi. Ngay matuken wine melel o semayo so much men maparsak me insanoki matwalo en kak puitamao en kak mie en kaboreta wa so much men maganisanoki nan chiyang en kolak kamakale matwalo po en kak makalakal o wa en parata wan matwalot en kak mie. Ibil kami na lang makumail tuwaye ito
may ban kola iman ikin beren ke kolang nan motual me teren wa may kaklang wa kante kapaya kan apoita Jordan man ko saya me iesa motual ap me kay chay me utan por siya kayang arail motualo Kotsan ime tel watak nan met mawia kotamen mamao ot mamanet kinsongan apali takaten kinsong abagen apapali motualo anso karos so much men momana apali motualo song tota megen uya kayok malbang kelang wasakan memotual kin mia magalagalin motualo panananen mia semen kan bil ko saya ma soto magalagalin nan motual amotualo ban bil soto puita mau pero magalagal huta na kasampalong motualeo en magalagal puen kak kaboreta wa niya magalagal wawa grabil kola kisang juga kan masudo konengan mia nan motualo te songon tip kan masudo koneng nan motualo po enter kisang kanen juga mautan ban paitaw yata wa to wa totola aso to ya tatok mga iyo yan perdaran koros o nanti yang kolang nan motualo po kamagaleta te kisang song kan masudo koneng an minan motualo Kot anso koros kinnanan siyang emenement chaya melel kawo ngay me anikiyar kamarwat en magalagal anso koros katakaman kiyan kita magdananen magalagal nandanakan koros tanan anso kan koros Kot minutes kasalayang kita narudugayo maininin pakong chaya pwegi akin nanan chubuktan kak ewiyang ianso koros dan kak magalagal Magtaibang ka lang na natutulog kasalayang kachal me. Ako sa yamet, kumail, magalagal kita, masan kan mekin bataki ang kumail eh. Namu mo na tayo kin magalagal ta. Namu man mga sansal nan me magtail, magalagal kita, masan en kot. Tama kaaratan, imensyang saraw ko rin siyanano ko la saraw. Pwede, iyanano, masan en kot. Right? Semestinya anak masa nen coach. Eu karapan atrail kotong nan 10% saro mele sa ulangan. Pweki iyanana masa nen coach. O iyanana wewe kila masa nen coach. Pwen kak magalagalta. Pwen kak choror siyang samba. Pwen kak wewe kita makuburan kotong. Ay mo na newe uran. Kitail magalagal kita masa nen coach. Ima karata Ibil kami adalah mek child senior pastor kinbin ko ngay child watak o bil pureng watak masanen kot nan ranakan koros pagkatao po ite wasa te ite mo magtaiban kak ese mo man nataiban kapayata kupuran kot o magalgalda anso koros nan main kateta mareng Dami sansal nan puksaraw ininin lausang dami minan. Main katetemeren. Gdahil bil payama bagi gdahil wawa puksar teka wawa puksaraw nan raan koros. Nanawa koros. Nan wasa koros. Nan main katetemeren Israel kaite magen wawa puksaraw. Israel kaite magen kolektif bukan ko senator Israel. O wewe ki o wata-wata. Rambukat puksaraw mire chay. Erita na kumail magalgal kita masan kan may bataki ang kumailer. Masan may miyan nan puksaraw me coach uyata Israel kan mo injungiyata puksaraw pen uyamen kamagalay chay en katura sang chay sang ba. Eriya mo mana chay magalgal ta. Coach Sam Tatong ke puksarawi en kamagaleta emenement cha ko ngay. Kot makan kamagaleta cha.
Tama-tama ni Reo mesansal nan sang nan Ibru relaw Isak Riyaw radugdug. Riyaw. Ibru Isak Riyaw radugdug Riyaw. Nub Eo translation Imasanin into one met. Ibru Isak Riyaw radugdug Riyaw imasanin. Ututuyal Jesus met chapepen o kaimsak pen atayil poson. Men kaparayang, ututiyal Jesus met chapepe o kaimsak pen atayil poson. Palilango den solang ang round bukat, inda me mia ten solang round bukat. Kinananti en kabayada kuburan ko siyang ni penarail kel, the penarail koyok, the penarail matamataw. Abna ni remi watak ning kapan o saya me Jesus i met chapepe o kamsak banatail poson. Wawa ki makatay suduka kuyata mekot ma Jesus sudaban mi retay. Ma Jesus sudaban wiyatay kaunu sangkama. Wawa ki alo uyawita rong tay. Dito magtaybang uyak taybang kait lala. Huh? There should have been a while choror. And I am the author and the finisher of your faith. Alo uyata, read me banana na uya in alulale. And there alusanale. But I follow the path where it lead me. For euran ban len Christ. Iban len Jesus Christ. You should have been uyata a while, the medmetawa yamamona iban kolame. The Bible is with me. Buksaraw mire. Jesus is my faith. It's what I look to. He my kawait. And so say alu kolang wasami bang kolay. Kabal ban miye. Kachodo ban miye. Song magtay sa kasik panelong trail. Incense at pan miya. Ab Jesus ko saya may isudaban choror sang kumain. Panyayang kumain lel ni mo. Kutayl magin pati isang nanalo. Kutayl magin step out of boundary. Kay den Jesus. Kutayl magin lameda kutaylen kolay kiswasa. Tama Jesus ko sayang na warang ko. Follow me. Itawan niya ito. Kaya din, kumail wiya pe na mailap. Paan ang lalan siya, bang ko itong kumail ko ito re. It said, follow me. Kaya ban itawan Christ. Agday ban lalawa sa magday ko lang niya. Niyansa mo Jesus langatang ni lobo kasi it is finished. Wawag isote mekot magtrail na wiya. Ita magtrail pan kaparabar ki Jesus Christ. O kamedele me wiya yara trail kaon. I me ban wiya trail kaon usang kamo. Sote mekot kanana wiya. Miya sote mekot ko saya inge. Suka ko yang sarawte. Suka so lang po. I'm still a bad person. In whose record? Isme kilikilang makasuwat sa kanakan. Jesus ko siya, koto, nintuan kowa, tama kowa, ansawat. Ayban ka pungogala. Kahit din, iba na uyaw po yan, pungla, ay koto rin, kot. Asiya ko siya met. Amain pung tuwata men irina. Men wood. Mapalubal, eh? Magtagin kiti ni waniman that what you call rats, eh? Taybang kamu kalataon na magtaybang na kiyang pan microscope, you still see some dirt in there. Although you cannot see the dirt, magkikilang at a well. So na magalagal mon court ma Jesus, so na ban wiyam kauno son kamao. Yi me medalo me.
Ay man ako yaw ilaw ban pungula. They meda way mawar okay I go to church. Even then, magakoto ka pwede ka magalagaler mo ko tama ko pa uyayang mo. Because you think you're righteous already. So the may kot pan ka pwede na namo. Jesus is the author and finisher of our faith. Coach tatong kemasan and coach when kamagalig child da. Totoo kan Jesus mewiya. So tuk. Enin lap melel. Ug saramasan ni magchild to sanger coach. Jai seselar yawasan magchild mimiya. Paul kawit kiyang child nan Rome. Niyan so magchild mila ng tip. Ako to po yung kamawala ko ngay. Jai so rabagi coach. God created you and I, but then He came after you and I to find where you are. So Jai so rabagi la coach. A coach me pain rabagi dok child. Hinden yawasa kamiya. Yo kami men koto re. So the little child magkotong ren coach. I didn't find God, but God found me and you when we are nasari sa bulime aramas. Coach mamao anso karos. Tagap ko siya, coach mamao anso karos o anso karos coach mamao. Dami mamao ki pwede imagin kamakamalaya. Imagin nagtabando diyang lele. Imagin koka chuka kan mawa bawa and we are totola. I have to yield to God. Yan may tang and we are kubura na mo. Pag palalaw na so dahil kin uwang da kasantian kot pagi kot panda. Yet bangi sang what na namora banda. No, wait a minute. Awi ma? I like that part. Coach miya sa wang child, miya mamana kamakamagalek child. Niyan so mag-child ganda so ang coach na tokek child. That's one thing that God cannot do because He already gave us the choice to choose. Eri mag-child, pilata pag-child ang utan, magalagal la melel, tayo ba nanana mo ito yung coach and anso kores, kulang may nanirewan dami, ekin koka, but wine, tuwotola. Eri maklang child, child wiya, miyawa, malawlaw, tama wiya koke, puen kak tuwotola wa. Nan weekend conference so ikilangan perda na kararyo mime. Wawudan choto melel. Ulay ta kayang re tama karata. Ha kararo tuto sang wan ay karar me misa kareo. Kasi tama endangnya pwegi ekin chupasang rame mangla ko rame sotowa porama wako en kakwa chotola. Man mogel imeragan wiwiya. Aramas puriyang mo iki wan karar ka. Kahit ang polma me patitilale. Abragan nanchiyangan kamakala karar ko po en kakwa choto. Kaya on point ranot, pwede tayo tola ng my second point. Rakan makin kaporeta wa. Kaporeta wa. Teman-teman, saya lelam ni wa toto. Rakan makin kaporeta wa. Eri ekak may bang karasayang let's use that karar. Ekay ra may klang wa mo in meriaw. Akay ra ko wa mo in lemaw to wano to bilkak toto sa. Are you with me? Okay. Ngari, rakan makin kaporeta wa. John relaut nan relaut tig lemaw. Emasan ni ngay machuken waino o rakan kumail.
Memen magin patiti ang ye o ngayong i tan utan wa choto. Arinian siya me kaporeta wa ay kasaling tayo kot kin ko kakin kamakale luman rame wa miego po abang kaporeta wa choto in season wago bang wiya tuotola ang sukoros. At siban malmalawla abang wiya tuotola. At siban siyang kaporeta war karer riyaw ni raw. And next time abang miya may melimaw te Asia kosa. Are ka sambal. Pwede katay so lang. Niyansan mo katay lang mayakot positive chansal sang katay lag katay parenta. O katay metawetan miya pon maso retay. Agot banta, okay bang, kisang men. But, you know, men bang kawela one, juga bang wato. So ang ganyan, nanatay mode, magin karamba, one, chotola, retay. Magmabang wadak ng kalisyer alaw lamaw ko di sangay sa kunaw ko di kasaleng trail wakan de songkan magin kareng trail enter kaporeta wan ngen o bil kasaleng trail wan ngen kan nanirawat tenta wan ngen yo mesansal da lempak kot men trailen kasaleta lempak kot kin koko Chukayakan, Coach Sam, po one limbak and lalaut la, chocho la rechay. Hindi titikula. For God so loved the world. Kasi God loved the world. But the emphasis is on so loved the world. Pwede kot katin kubureta. Ni pambenda kubu-kubure. One limbak makotan kiyang child. Amen child and bil anki sangan limbak kote. Uksara masa ni sote sangan limbak yo laut sang amen aban puligi dia more ong kabagbakan. What did Jesus call the disciples or child? I no longer call you servant, but I call you friends. Dahil we are kampakaban Jesus. I can sit and talk with Jesus. He's my friend. He is God, but He's also my friend. Sa ibakalanan, kalisya relaut lima rajujik risa kayo, risa kayo, lima minyay ramok mail. Imentanan watak wan ngayon kan. Pagkatailan kak, wewe kime. Song bukat bang uya lalaut la lalatay. Let's do bang uya tikula. Pagkatay bang uya lalaut la anso koros. Erma mekot bang karamba song bukatan poratan anatay more. Ayan so mekatay bang ken and coat panda. That's not good. Ibang kisang mo po. At siya bang kare yung gawin. Paita, abang kare yung kan choro sang ren Jesus. Kalisya relaut lima rajuk rejik rayaw masani ayat yatakan wan ngeno. Kasambal etrap kita lempak. Pwegi Paul bil ko saya lempak nan Korant naniren makasalita lempak ko ni imulan perso tani imulan irew o ko saya me Isang nansong sulubukat koporobor managalay limbak magayo lahat. Isang nansong sulubuko limbak me basa niya tata magayo lahat reray. Limbak. Pwede makaan ki limbak and coach, you can do just about anything. A coach reban chocho kila reyo. Lembak magtayo ko sa iya, we're talking about God's love, akabe love. Kaya dyan siya nga lembak may an kiyang ay both the ang riyay ka the kambakabakay.
It's God love. Himak arata buksara masani when ko cha pakong child. Mendatak child mila nan rotorot nan tip. He was willing to lay down his life. The puligiti amor puegi child and kotong reo puegi limpak man kiyang koong eh. Huh? If you have a name, that limbak is for you. If you know your name, that limbak is for you. If you're born on this earth, limbak ko ang kowe. Bakong sampa. Eh? Ooh, what a loving father. Eh? As it ko saya, mild man Israel kani bakong. But God so loved the world. That includes me and you. Amen, child mamuot me. Chuk, lel malaot. God loves you. Can I say it again? God loves you. Kot utan pakong kowe. Pero pwede limbak, amen, child and kaboreta wa. Anso karos. Eh? Pero niyan sa magtay kotong ren kot o ipsabal. You know what God actually put inside of us? He put His love in you. Kot patok diyang limbako na namor punkak kasaleta. Eri mangay uya sa lang man is mangak sante puegi. Oh, I'm so overwhelmed with the love of God that I have to share with somebody. Right next to me, was on the talk. So little bit, it was a me. I'm not just a Christian in Bombay, but I'm a Christian everywhere I go. Eh? Nan kusay, nan evesam, nan Pacifica may bilala Russia, I'm still a Christian. Eh? Kasi lanana kaboreta, one limpok and we are lalaut la the total la reta. Eh? Ew kasalaban one limpok, you see more Christians in the church. Kaya then, church-going members, more Christians. I'm talking about born-again Christian. Irail may sa baler. Kukuturan sa ran koros ito kita megot. Unless you are born again, that's the main goal. Telen, wato aramasong coach. Wato may bilglang me never talks, but amor. Wana kasalel aramas ko siya. Yamo na ka kuya ta mo. They actually follow mi story kay me wadak me rest arail mauro da to kasi me got abre rapaki aramas siya wasa kin sarawiya tama kin uya por men uya. God sa kiyang child book saraw book tayo watak cha. Eh? Pilnani reo cha. How do we show fruits to one ngayon reo child? Delban kapayata masano. Kupuran coach. Question na dan coach. Anda magmalmen kapureta wag manana kasaleta kupuran coach. The question na dan coach. Ya question na dan coach book sarawi. A Christian must in Sanoki watak masanon coach and so koros. Pagkakasurugan ko sa iyata magkasolang ransarawi sa iyan sa makaleti masanon coach. You are a Christian 24 hours, 7 days a week. Eriana anime. When kak mamoren kak kaporeta wa. So yes, I'm a pastor, the senior pastor in Galapagos ko siya. But as a teacher, uta naman child me more care the anigir Christ must show in our life. Magdahil pa rin. Maya siya me niya siya magmal chapter nan so lang watak puksaraw iya megon maininin uta ni September uya. I don't know about you, but when I first started utan and kilang up
Iban wata ka men mayor. The answer me ban answer on what I answer on anop. Megot kin barata. How is something comes up? The megot barata po enter. Oh, main mo kasang balsa ngay what sarawiyo. A devotion time. But no. It's the other way around. Satan sort of ban may tayong child and back pasang puksaraw. Pugta? Pagiyasa me. Kachayil kak pel. Paweti song karos. Maban koto kiyang nansayin mo. Magday ba ang wawagata mo puksaraw maasan niyo. Puksaraw bil maasan niyo. Satan bil. He knows the Bible. Nananso me Jesus kasangosong nan sabten. Nasutret tatong kayo sa. Then tatong kayo masan and quote, but it's twisted. The word of God when kasangosong Jesus. Jesus bil tatong kayo masan otra. When pelian tami Satan. Kiyangi. Arega sambal. O udani men encourage child chorus. Whether you are a member of Kolonia Church or sort of bilibil, magawiya sa ulang men, kasampal ki ansawan watak amasan. O nabuki, o nabatan kapayata. May watak masan and court of sort of paita kapaypen masan and court na naimor. Aban suto uya may kot. Ong ye. Iban suto lang. One ngayon ban laut lare de toto lare. No. Ansta me ko chong. Magasang balo ko tayo nen kak. Niyanso mo ko tayo kaporeta, tayo kapayata kupuran kot. Kot ban water ban toto la. Mekot may mintalan tamtaman. Anso me rantuga ka kunwa. Kaiden rantuga kun penuya. Wa ko kun pen kain sensalta, right? So to magtayo uyayang. You don't put spray, but and what? It's a pain was a sang ni raw. Wa kin pain parata. Kahit din ten may pain uyata wat. Wow kin pain parata. Sa pagkita po pateng ni kalaban chu kayo. Wa kin pain parata. Pero machu kayo kailay. Wa ban bil miye. Jesus ko saya, i-mechukeo. God is the author of life. I-me uyata samba. I-me uyata songores. Magtay kilang. O magtay suda kilang. I-me basa nita samba. Sang ni. Erbitan. Coach. Chuka patrat. Ininin mau. Kitail. The branches. Kitail maganagayan so sotamen. May tang the healed through the Holy Spirit. Coach, miya planong ko ngay. O planong ko ngay. Kitayan kaporeta wa. O wa chochola. God is really good. Very, very good. Amen? Ibangyang may regay malnak puraway watak because my time is up. And I'd like to read, just go through the third point and then conclude. Magmalkak puraway watak. Wa kan, the ra kan maganwa. Lugar allowed walu radugdug isak lamaw. Colossians allowed euro radugdug riyasak silu. Kaya John irallowed riyaw radugdug riyaw. Kaya John irallowed radugdug lamaw. Mapataki ang katayil, mamakatay suda pa ang santi ang masan ng kot, katay suda ka kaporeta wa, katay suda ka kuyata megot. Masan ng kot, yeme ban ka kareng katay and wa o wa totola. Makatay ban nanjiyang watak. Watak. O watak. O watak.
So they tar watak the memorized lahat AO first. We need to read the entire Bible over and over and over and over again. O iban pakire child mekot. Yaramen watak tab. Oh, it's my devotion. I just read Kolonia 5, 1 to 26. Okay, mawari watak alamet. Okay, next. But read it. Watak paganesela tame milale. Let the Holy Spirit teach you. Kasalengok tame mimime. Yaramen karwar. Oh, iban kuloksu. Oh, yari. Kuloksu iban mimime. Try making an appointment, and there katarawa answer when water puksarawi. We make too many appointments. We make too many things. Magtry ko say, "Oh, kataraw keep song." We should prioritize. Masanin ko chong tayo. Pagtayo din kakuya. So lang kailay kayo. May pan kaporeta ko. Point kasi lu. Rakan mesota kinwa. Rakan mesota kinwa. Ini sansal mo magtaybang wata ka pil John Ralao de Sulamaro de Payo kasi ya makumay sota ban patoyan ye. Can I use this? Oh, it's fake. Let's just say this is the tree. Okay? Ako saya. So you're there. Ako saya. Magmay sa depan pateng ye. Ugi sa depan pateng mo. Where's the ra? It's down somewhere. Eh? Mimi kiswa sa toro. Tama kang miyawiyang ra ka. May ban. Eh? Maraga ban. Mimi kiswa sa toro. Tama kang miyawiyang. Mo beb. This is artificial. Mautan. Chenchu gayo me. Tama kang miya. Akin mangala. Right? Di mentanan me. Magdesiraban bateng ni kalaban chuga. Dagdesiraban ew yang Christ. Dagdesiraban maiteng Christ and tatok lalachain. Agdesiraban mangalak. Agdesiraban choro sangkot. Agdesiraban wait lan anewan. Ano jawang miya? We end up doing the same old thing that we do when we came back from. Dami binindayang rako. Magkumailban, sota patayang ni kalaban juga, mabang mangalaw, tama mawiyawiyang. Abani sisla. Ha? Nanay, kami, miyawasa kismenta. Karasaski craves, ha? And ran crave ko, Ebenso mawang chewy abesang ko. It's not really good for firewood abesang. A child texted and dama. Kutay sa daban pateng kalaban chugaw. Kutay ban mangala or bang pagata rakan mamangala o koskilang nan len kisinye. To koskilang nan kisinye. Nanirawat, pilkasalang child, there is hell and there is heaven. I'm sorry to say, but this is real. Miyanan lang o miyanan hell. Rimakatay sa naban, pateng chugaw, rayban tuwa rakan, maban kok pa na nanansaw, end of days, o koskos lang nan kasinye, pwen rongala, pwen isisla. I'm not the one who's talking. This is the Bible talking. Okay? Don't believe me. That's why you need to go and read the Bible. Pwen ka kutan kamel Medal dame pastor inda. Don't believe me. Believe the Bible. But I'm telling you, I believe what the Word says. Makitay sudaban, paten, detay sudaban, may ten, Jesus and kawit kitay, then pausa na tayo more. Kutay udan ban lusang atay ewiyang Christ. Tay ban chorola. Tay ban kakataw yata song kay mesote mawang kupuran coach.
I don't think you want to do that. So men child men klang song what chawiyaw. Child ban laktagla men child ban laktagla nan len kisini. Scripture kay magmayakak pilpuroy watak. Luke isak lamaw ong kadil ong ragan magin kabaratawa Luke isak lamaw rajujug. Luke walu wait child mau sangar ragan magin sotowa. Hebrew isak silisak tuaw Hebrew wanaw rajujug isu lalwalu Peter karyaw ralaw triyaw rajujug isak shoot ew isak rayaw lal isak silu Kaudial riisa kaysa kalimaw, kaudial riisa kayo, walu. Pan kasaliang dahil, tama ba ang wiyang aramas kan, mesudugan wiyang Christ, o tama ba ang wiyang aramas pugat mesote, tama mo wiyang sangan trabugat manglara besong. There's only two roads, whether you're with Jesus or not. Magmasudugan yang Jesus, you're going to hell. Magdaiban, pateng Jesus. Hallelujah, we're going to heaven. Either. There's no other way. There's no in the middle. Magayang Jesus, you go to heaven. Magasrayang Jesus, you're going to hell. Okay? I'd like to conclude with this. Hebrew relaw di sa Riyaw, magdaiwadak, Moel. Without Jesus, we cannot do nothing. Katay sodakak wiyata, katay sodakak kapayata kupuran kot, masota Jesus retay. Without Jesus, we simply cannot do anything that is pleasing to God. Bang wiyata benin sa natay. Kududial Jesus met chepepen o kamsakpen atayal poson. Mesota katin kupukupura peren me mimo agatin kanamanang ni lobuo mamahal ki kanakanak pe o kati ni palamaon and malenkot. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pwede tuan coach kadin kupura samba me akat kito kisabul meyeros. Mentagila pina more namanak lel ni lobuo poko ngay engak payakiran bukat o kokolat. Jesus, tayo Jesus. We all need Jesus. Makowa say kamawala. Even more, you need Jesus. Come to Jesus today. Aman. Kamawaro ka lang.